ibicwira mu matama nguraho gusa ngo warasenze. Iki nico gihe cyiza cyo gusenga kuruta ikindi gihe cyose twasenga. Birasobanutse. Today kini cyo gihe cyiza cyo kongera gusenga. Sirimba twasirimbye mu kanogo. Mwe ngo abana ni babanze basirimbe wa. Ngo bampeji, mbanze mweji. Ogene kunywa ji. Ngo twarasirimbye twaraniyirije. Uzopfa gutya uzisanga wapfuye. Ikibazo canone gikeneye. Nabonye abantu twasenganye b'abanyempano. Nabonye abantu bashamburiyaga, nabonye abantu babwirizaga ubutumwa, nabonye abantu baririmbaga, nabonye abantu barabapastori bakomeye, mbona bipfunama bagapfunama umuntu agashira agahinduka nk'igitenge ca jorona agashira agashanyagurika agahinduka nk'ishashe yatobotse agashira. Yita ku mbaraga za Goliyati, akita ku bunini bwe, akita ku mbaraga ze, akita ku Bafilisitiya bari bamuri inyuma. Ntabwo barasinze Goliyati ngo amwitse hasi. Kugira ngo tugere ku rundi rwego rw'umwuka biradusaba courage, kandi icya kabiri biradusaba kudatinda ku bunini n'imbaraga zibiturwanya, tugaha imbaraga n'agaciro biturwanirira. Munyemerere shima Imana ku bwanyu mwese abaraha. Ndashima Imana ku butumire bw'abanaziri. Twavuganye n'umuyobozi mukuru akiri hanze, tuvugana ko twazabana kubw'uyu munsi. Ndashima Imana ko Imana yatuboneye uwo mwanya tukaba twabitavye. Imana ishimwe. Amwe mu mahirwe akomeye mu buzima umuntu yagira ni ukuguha umwanya mwiza wo kuvuga Imana. Umuntu aba aguhaye amahirwe akomeye. Ndabashimiye mwese abayoboke b'abanaziri. Ndashimira kandi n'umuyobozi Mushumba King, ngira ngo ni Madame. Great. Thank you so much, and my warm welcome to Rwanda again. Mani wahumugisha. Banaziri bakozi b'Imana, Imana ibashoboze mutanga umusanzu mu bwami bw'Imana, kubera ko Imana ntiyotuma abantu babaho nta mpamvu. Mubigira intego kandi mubiharanire kugira ngo mufate amaboko mushigikira abandi aho bagejeje bakora, kugira ngo twese dusunike. Umurimo w'Imana bimeze nko kwikorera igisenge. Abantu babaye mu giturage bajyaga baterura igisenge cy'inzu bakakivana ku nzu imwe bakijana ku yindi. Bigasaba ko abantu bose bafata, kandi buri wese ufashe agafata adatenguha, agafata n'imbaraga zose, atavunishije abandi, kugira ngo igisenge bashobore kukigeza aho bagomba kukigeza. Iyo umwe arangaye cyangwa adeshye, abandi bisanga bitatanze umusaruro ukwiye. Banaziri nanone
let everyone seek his personally divine visitation. Buri muntu wese aharanire guhura n'Imana ku giti cye. Kuko haraho bija bigera ukisanga mu mwobo, ukisanga mu gacikane gasabwa gusa gukurwamo nibanga wibitseho ryawe ryo mu mutima. That's one. Two, iyo habayeho iyo divine visitation, ibi byose biba bibera hano, izi za haleluya zibaha n'indirimbo ziririmbirwa ha n'ibikorwa byose bikorerwa, urabiprofita bikakubera umwanya wo kwiyubaka mu imbaraga zitagaragara. Ariko iyo utafashe umwanya wo gushakisha uburyo uhura n'Imana ku giti cyawe, just there, you dance, you pray, you sing, bikaguha umusaruro muto kandi byagomba kuguha umusaruro munini. We need to be serious. Ndongera gushima Imana kubwo bashumba bari hano, bakozi b'Imana mwese, ndababona ba reverends, Imana ibaha umugisha. Ntiriwe nsubira mu mazina, harimo aba hano, harimo n'abataraba hano, by'umwihariko umushumba Gisa wa hano kuri paruwasi. Turashima kubana namwe. Nanone munyemerere nongere shimira Imana kubwo guhagarara kuri aka gatuti ka Foursquare. Aka gatuti karaturezaka. Aka gatuti karatureza. Nimba tutaye dukora amakosa menshi, tukaba turimo turakora make, nuko amenshi twayakorera, kuko niho twigiye. Ndabishimira Imana, ndashimira umushumba mukuru, ndashimira n'abandi bashumba bose bakorana ku mirimo Imana yabakoresheje kubw'umuhamagaro wacu. Nongere mbwira abantu bara, ubwo ngeze kure mbwiriza, mutagira ngo iyi ni minota ya introduction. Mbwira abantu baraha, by'umwihariko abanaziri, kuko ni umunsi wanyu. Aha hantu haba amavuta menshi yihariye, ariko hari amavuta abiri nshaka kuvuga aba kuri aka gatuti. Aha hantu aka ni agatuti kabaho umugisha, ko hari abahungu bahakuye abageni bahagaze aha gusa. Isi yabarangiza, iyo barangirije ikabakunda, bakababonye abageni kubera guhagarara aha gusa. Ngira ngo simbeshe uko. Hari n'abakobwa bageze aha baranwengereza, imisatsi bayigira inani, intenderi, baragaragara aha ngaha babaragiye. Buriya mudatekereza ngo abantu bazahagarara aha ngaha bahe bafashwa gusa. Hari n'abahagaze aha ngaha bafite izindi calculatrice, bafite n'izindi calculatrice. Ariko turaziranye ba abantu, muzamureka tworohe, kubera ko nta kintu kitazwi gihari. Uku mwonyitegereza neza mwobona n'ibiri mu mutima waje, ko naje kuko ndababona, ko ndababona turaziranye. Muzamureka abantu bose borohe. Icya kabiri kiba hano, undi mugisha wa kabiri uba hano, aha hantu haba amavuta yo kwinogiretinga imihamagaro. Whenever you are here, nuzoza ugera hano muri iteraniro, hano muri itorero rya Foursquare,
jya umenya ngo hano hantu haba amavuta yo gushyira ku mugaragaro umuhamagaro. Ndabishimira Imana kandi Imana ihabwa icubahiro. Dusome ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 6 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nico gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugeraho dutunganyirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Amen. Mu minota nsigaranye ntabwo nza kurenza umwanya bampaye kandi ni munini cyane. Ndashaka ngo tuganire hejuru y'umutwe w'ijambo uvuga ngo the main prices for higher and next level. Ibiguzi by'ingenzi bisabwa kugira ngo umuntu agere ku yindi dimension, agere ku rundi rwego, kandi apana urwego rwo hasi, urwego rwo hejuru. Muri uku kwezi kwa 12 nduzuza imyaka 30 nuzuye umwuka wera. Uku kwezi kwa 12 muri 1993 nibwo nanditse amandiko bwa mbere. Amandiko ayo mandiko nanditse asobanura ibintu byinshi. Umuntu we yasomye asomamo ibintu byinshi. Aravuga ngo igihe kizogera, ngo ikindi gihe nk'icyo kizogera, hari 1993 ngo Desembre yindi izogera nk'icyo gihe, ngo Habyarimana atakiba ku isi kandi ngo azagwa ku ibaba ry'indege. Agapapuro. Havuyemo ibindi bintu byinshi. Muri yo myaka 30 ni mike cyane cyane, ni mike cyane, ariko si mikeya kuko mu gakiza hari abahamaze 3 baragwa. Nabonye abantu twasenganye b'abanyempano, nabonye abantu bashamburiyaga, nabonye abantu babwirizaga ubutumwa, nabonye abantu baririmbaga, nabonye abantu bari abapastori bakomeye, mbona bipfunama bagapfunama, umuntu agashira agahinduka nk'igitenge cya jorona, agashira agashanyagurika agahinduka nk'ishashe yatobotse agashira. Nabonye abagabo, nabonye abagore babaye ibiziba bidatemba, umuntu akamahagarara yarangiza gusakaza amavuga ngo yarasenze, ngo ngo ariko twarasenze ba. Umuntu akamagagara k'igiti cy'ikirimbu ngo arahari, ngo ni muzima, kandi yarapfuye atakiri maraku. Ariko kandi muri iyo myaka 30 nabonye abantu bavuye ku rwego baja ku rundi, barongera baja ku rundi, barongera baja ku rundi, barongera baja ku rundi. My eyes, amaso yaje arabibonye. Hari ibiguzi biza bisabwa, ntabwo abazamuka, ntabwo uyu murimo wo guhagarara ahangaha. Mureke mbabwize ukuri, uyu murimo wo guhagarara tukavuga ubutumwa, umurimo wo kubaka batima nkizi, umurimo wo gukora umurimo w'Imana, umurimo wo guhagarara mu gakiza ukakagumamo, ntabwo ari umurimo woroshe. Bimeze nko gufata igishirira, ugafata igishirira ukagikomeza gutya cyaka, ugafata ikara rya kumuriro ukarikomeza mu maboko. Muri Kigali, muri ubuzima buri ahangaha mu kajagari kisi, bisaba n'ukufata icumu ukacitera. Ntabwo ari umurimo woroshe, it's a sacrifice. Kandi si ubuzima bugendagenda ku murambi nk'aha kuri tapi. Ni ahantu haba amayesikariye uzumanuka wareba nawe ugakura amenyo.
ariko abantu b'abahanga bamenye imbaraga z'Imana n'abantu bazi ibiguzi, ariko si ukumenya ibiguzi gusa, bagera ahantu bapfunama bakamenya ahantu bari bujukire. Pawulo, sema haleluya. Uru rugendo so tugenda ukagenda wagera ahantu ugapfunama, ariko nyuma yo gupfunama ntibirangiriraho, ukavuga ngo ese niki kibaye, reka nongere nzanzamuke mbyuke. Mukristo yabwiye Apoloni, aramubwira ngo uva nkubwire winyishima hejuru ngo kuko iyo nguye ako kanya mbabyutse. Tugira uru ni urugendo rw'imigozi, ruza rugenda rudutega, ugahura n'imigozi, umuntu akagutera ijambo rikagutega, umuntu akagutera ikindi kikagutega, amaso akadutega tukikubita hasi, amatwi akadutega tukikubita hasi, Kigali kadutega tukikubita hasi, Amerika ikabatega bakikubita hasi, Uburayi bukabatega bakikubita hasi, ubukire buzabutega abantu bakikubita hasi, ubukene buzabukubita abantu bakikubita hasi, ubupastori buzabukubita abantu hasi, abalayiki bazabakubitwa hasi. Hari ibintu hari imitego myinshi izidukubita hasi muri uru rugendo, ariko ibanga nuko udahera hasi. Sema haleluya. Turabakiriye bashumba, ikaze. Bwana Yesu asifiwe. The price for new dimension. Ikiguzi cya mbere, courage. Allow me to tell you this. No one wins a competition by accident. Nta muntu uzutsinda amarushanwa ku mpanuka. Nta muntu wotsinda Tour du Rwanda par accident. Nta muntu uzutsinda Jeux Olympiques ku mpanuka. Bisaba kwiyemeza, bisaba kwitegura. Muri dimansiyo yo hejuru haherereye izindi mbaraga, haherereye indi migisha. Kugira ngo tuhagezwe, kugira ngo tuhagere, biradusaba kwiyemeza, biradusaba courage, biradusaba kubitegura. Umuntu akicara ukarara. Birya bintu abapasiteri bari mu kubabwira ngo yeme ni musenge. Umuntu agahumiriza umunota umwe, yarangiza akamahumura agatangira akareba abantu ngo hari yicaye umuntu, hari yicaye umuntu, yeme muhumirize musenge. Ntabwo ari amasengesho yo guhagarara hano gusa, birasaba kuza ukarara. Ndibuka ijoro rimwe twigeze kuza turasenga, ijoro ryose turara hano buraca, n'abantu turara dusenga mu gitondo kugeza mu gitondo. Bishop nawe araramo hariya muri ofisi yabaga nkariya, n'undi mugabo wo mu Bubiligi w'inzobe hariya yitwa Charles hari tugase ntawaryamye, twaza dusenga tukicara kuri podium, twaruha ugahaguruka ukagenda, turaruha twaruha kugenda ugapfukama ukazugenda gendesha amavi, turaruha ugahagarara ugasenga ukagira gute bagira. Noneho ga rero abantu babona hari CHRISTOPHE yakoze bakagira ngo sharizanye. Nothing happened for an accident. Nta kintu kizacizana, nta kintu kizacizana. Nta kintu cyo kwizana, nta muntu, ntabwo bizavyizana ibingibi. Ibi bisaba guhambira umushana mu nda ugahwera kugira ngo ubeho. Utarahwera ntuzaba. Muzamuri biganza duha Imana icubahiro. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ibi ni byiza, ibi byagura. Ibi ni byiza, ariko ibi ni inyongezo. Ibi
ni inyongezo. Birasaba kurara ku isima ugakonja ikimyira kaza kimanuka ukacumvira mu kanwa gusa utamenye ko camanutse. Birasobanutse? Courage. Abana mu mujyi ntibanyagiwe ngo bumve ukuntu kimyiruza wumva gusa ururimi nibwo ruzarukubwira ko caje. Ibintu byo kukirwanyiriza iriya wumva gitangiye kuza ukabona umuntu akoze mu gakoti ngo ubwo n'ubusasi. There is a price for new dimension. There is a price. Bavane, there is a price. Abantu barangariye mu burangare gusa ko baranareba bakazavuga nguriya. Hari n'abatizwaga n'ivyo abandi badashoboye. Kazahora areba intege nke zundi. Uzaho yikubitiye hasi ntuzaho yongeye guhurira n'Imana. Tiwahame. Uzaho yakoreye ikosa. Ariko aho yabikosore ushobora kutahame. Kandi kutamenya kwawe ntivyotesha agaciro ko ryakosotse. Jamais. Jamais du tout. Bakristo bafoswe. Ha. Iwacu ahangaha. Bakozi b'Imana muri aha b'Abanaziri. Abantu bavuye mu yandi matorero birasaba courage. Iyo Daudi yita ku mbaraga za Goliyati akita ku gaci ku bunini bwe akita ku mbaraga ze akita ku Afilistiya bari bamuri inyuma ntabwo barasinze Goliyati ngo amwitse hasi. Kugira ngo tugere ku rundi rwego rw'umwuka biradusaba courage kandi icyakabiri biradusaba kudatinda ku bunini n'imbaraga zibiturwanya tugaha imbaraga n'agaciro biturwanirira. Sema haleluya. Muvuge ngo haleluya. Courage. Icyakabiri spiritual openness. Gukinguka mu mwuka. Uriya mukanya muraza kubona abantu bicaye ku matelefone. Uko hano hari umuvuga butumwa karavuga cyangwa ko bararirimba wamubona ari ngayewe mukanya gato yanugira ukibona nimba hari abantu baza bashakira umusaruro aho batabibye n'abarokore. Abarokore nibo bantu baza bashakira umusaruro ahantu batabibye. Yarangaye yiriwe mu kajagari kiwe karakatuza ibiciro karavugana n'umuntu gahunda zejo kuwa mbere uko ari mu materaniro mwuka wera karakora karagendagenda yamushatse yahebuye yarangiza yasohoka yagera mu rugo akaranirwa gusenga abadayimoni bakarara bamuhanura ku gitanda akarara jwiga saa 10 akazahamagara ngo nyabuna mu ntabare ngo sinza abantu bazokuniga bagujwigirize uruhuhwere. Why? You are distracted. Ahantu uko imbaraga z'Imana ko ziragendagenda abagotomera ko baragotomera abamanyura ko baramanyura hano ko harakira imbaraga z'Imana. Ariko umuntu uri buzakira ni umuntu ufungutse wasamye mu mwuka. Ko biraza bigasanga ari watchful, ko biraza bigasanga ari maso ntabwo arangaye. The move of God. Gukora kw'Imana no kugendagenda kw'Imana. Umunsi umwe muri 2003 mu kwezi kwa 12 niwo mwaka nageze Kigali. 2003 nageze mu kwezi k'umunani jewe
habaye mu kwezi kwa 12 tuja muri veye kuri Sel Park Imihurura hepfo niho twari dutuye na Bishop ngo tuhagere umwuka aratubwira ngo tugende tuje kureba ahantu turara mu cyumba cy'amasengesho habaga abahungu abagabo b'abasirikare babajepe bagazakunda kuba bari aho hafi noneho ndabamenya turamenyana turagenda ngo dushike mpamagara abandi bahungu sinshaka kubavuga ko twahanye ubwo burenganzira turagenda ngo tuhagere twese turarangara jewe nari mfite amasiko y'abasirikare binahangaha nkabona bafite akantu nkahangaha asa abantu baruzura umwuka bafite inani abantu baruzura umwuka bafite inani ndarangara mukanya kasasaba ngo zigere bazana amandazi ese uburyo amandazi yagiraga bwagiye ko atakindyohera nkuko yandyohera ico amandazi ico sinzi kuntu jage amandazi yagiraga uburyohe buteye ubwo mano sema haleluya tugira ku mandazi abandi bahungu nabo bari hanze ko baravugisha abantu ije naje kumenyaga nyuma ko bazavugana n'abafiance babo bagasohoka hanze baratindaga ku matelefone saa sita z'ijoro arukunda amayinite yagazagenda buhoro noneho baje ku matelefone baratinda naje aho ngaho mu mandazi uruvaga iyo uhawe usangira n'abakire kurira mu bakire nta kurya uhawe wihuta nugutora rimwe ariko nyine ukaza utamira gato ariko wumvaga bari butamire nka rinini cyane no iboga barayahaza naho jewe ko darira wese iki kintu Imana impagarareho batayatwara hakirika ico nashaka kuvuga turarangara babaga ubuzura imbaraga z'umwuka wera buzura imbaraga aho hari umuntu wari urwaye amadayimoni atangira kuvuga uburyo babantu babiri buzuye imbaraga ariho bahagaze neza umuntu urwaye abadayimoni akaza duhungiraho agahunga abandi akaba ari twahungiraho none nkura mu isomo rivuga ngo narangaye ku buryo muvu y'Imana yaje abandi barasingira jewe ijoro rimfiriye ubusa ritangira umwaka amasaha ya mbere y'umwaka amfiriye ubusa kuva icogi kugeza none nitoje kutarangara mu materaniro iyo ngeze mu materaniro nzavuga ngo ese Mana niki kintu cyakibera ahantu openness cyo ni cya kabiri gatatu conquer the deception of current success simaze kubabwira ko nuzuye umwuka muri 1993 30 years now ntabwo amasengesho nasenze ejo kuwa gatandatu yoke muri kibazo ca none niyinga ibyo bintu mu byumve ntabwo ikibazo ca none gikeneye amavuta y'ejo hashize gikeneye amavuta ya none hari abantu bari kwama bishara ngo je narase ngo yewewe ngo ari kuzibisirimba twasirimbye mu kanogo ngo abana ni babanze basirimbe wa ngo ni bampeji mbanze mweji ngene kunywa ji ngo twarasirimbye twaraniyirije uzopfa gutya uzisanga wapfuye ikibazo ca none gikeneye amasengesho ya none ikibazo ca atwumva sema haleluya
Rande Munyakazi wo muri Kenya twarasenganyuriye. Umunsi umwe twagiye gusenga ahantu dusanga twicaye mu ntozi. Intozi ziratwurira zinjira mu mahuzu yose turi muri interna. Amahuzu twayatahanye mu ntoki nijoro. Wagira ukumva urutozi rurakuriye. Ukumva hari turavugana sasa reka dukuremo imyenda yose. Turangiza dutahe gutyo. Tuyitahana mu maboko. Turasenga Imana iravuga ngo azatura mu gihugu cyo muri Afrika ngo kibamo ama etage menshi. Kandi iravuga ngo azoba pasteur. Iratubwira no kwitorero babagamo rya Maranatha. Duhagarare tuvuga ngo Imana ngo twasenze iremera mbogo dutwigayo ngo niyo gusa abantu bajingarare habapfunyitse ibicwira mu matama ngo uraho gusa ngo warasenze. Iki nico gihe ciza cyo gusenga kuruta ikindi gihe cyose twasenga. Birasobanutse. Today kini cyo gihe ciza cyo kongera gusenga. Kane, always recognize the role of your destiny helpers. Imana iziko turabirasa. Iziko twikunda. Ntabwo yokora ikosa ryo gufata imbaraga zacu zose ngo izitubikemo. Sinzi ko munyumvise. Ntabwo Imana yokora ikosa ryo gufata imbaraga zose zanje ngo izimbikemo. Igomba gufata imbaraga zanje zimwe ikazishira muri Reverend Ntamahizi. Igafata izindi kazishira muri Bukuru, igafata izindi kazishira muri Cedric, igafata izindi kazishira muri uyu mwana muri umuntu wa Trezor, igafata izindi kazibika hari. Yarangiza naba bose, igafata imbaraga zabo zimwe ikazimbikamo kugira ngo umunsi umwe tuzakenerane. Iziko turabasazi, iziko twarwaye indwara zo mu mitwe, iziko yofata imbaraga zawe zose kazikubikamo, uwo mara abantu bose. Ariko kugira ngo igabanye ubwirasi bwacu, yafashe imbaraga zacu zimwe izibika mu bandi. Nico gituma bafite amafaranga ntibazi kubaka, bazabubakirwa n'abandi. Abazi kubaka nabo ikabima amafaranga. Abandi ikabamenyesha gusa gukora amazi. Yaje muje amashanyarazi pi. Undi akamenya gukora amashanyarazi. Iby'amazi ari byo byoroshe yabigerageza pi. Nzabantu bashoboraga mate akayikora neza. Ariko bamubwira histoire de première guerre mondiale ikamunanira ngo uruva ngo harimo amatariki menshi ngo namagambo menshi ngo je nikundira formule yewe washoboye equation de second degré unanigwa guerre mondiale umeze gute kubera iki Imana iziko tugomba gukenerana iziko tugomba gukenerana. Sema haleluya. Ikibazo kibaho nuguhura nabo udakeneye abo ukeneye barakubuza. Birasobanutse. Ikibazo kibaho nukuba mu buzima ukabana nabo udakeneye n'abatagukeneye, abagukeneye barakubuze nawe abukeneye warababuze. Sema haleluya. Ubundi mubona abashumba banyu bavuye hanze iri. Sinabanyu gusa nabacu. Bavuye iri hanze. Kingi ni uzi uburyo bakenewe iri. Sibyo? Ariko hano dushobora kuba tutabizi nka neza. Uko hari abantu bazavuga ngo umunsi nogera imbere ya Ntamahizi buri kamuramutsa mu maboko. Ibibazo mfite byose. Mwigeze mwumva Ruga yavugiye i Kampala azivugira kuri wa muhungu Elize? Ntabwo nzi nimba abantu bazabitekereza neza kandi abantu bari ko babiseka. Ntamahizi avuga ngo amapaundi namuze ngo amayero namuze. None ari Bwana Yesu asifiwe.
mureke mbabwire Imana yigeze kumbwira ngo nimba ushaka imigisha yawe tugatinde ku ntege nke z'abakurusha amavuta kuko naje ndi Imana sinza ntinda ku ntege nke zabo nahamagaye nza ntinda kuco nabahamagaye birasobanutse nuzoza uhura n'umuntu w'umukozi w'Imana jya wiyaranje umubwire ngo mvugaho ijambo rimwe vuga ijambo rivuge kuko umuntu wasizwe nukuri arihari nubwo yaba ari umunyantege nke nubwo yaba afite intege nke kandi ziwe gasizo nyinshi kuruta izawe birasobanutse intege nke nuko gusa muzamubona izacu kubera ko duhagaze hano imbere ariko namwe ndagira ngo sinkeya ba namwe ndagira ngo sinkeya Bwana Yesu asifiwe kanwa k'umugaragu w'Imana ngushize mu mayero ngushize mu mapaundi nageze hejo bundi mu Birigi ampereza isaha igura 1000 euro isaha imwe igura 1000 c'amayero arayimba ayikuramo arayimpereza hano yari kwikura aho 1000 c'amayero hari abantu ukeneye ibyo bibazo ugifite hari abantu ukeneye bitwa ba destiny helpers akanyuma build yourself with supernatural powers twigeze kuja gusengera muri Cave Kicukiro tuhasanga umuntu urwaye abadayimoni turasenga tumumaraho icumweru abadayimoni banga guhunga hari 2005 si je me trompe pas 2005 kuva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu umwana w'umunyeshuri wiga muri secondaire kumara icumweru ha usenga utari mu rugo waje muri vacances ngo uruhuke ube nkurya iminsi mike ibone gusubira muri interna no mu mapepo yaho icumweru cyose kirashira turahwera ngo barangize baravuga ngo umusaza bita CHRISTOPHE ngo ari hano Kimirongo bati nimugende muje kumuzana umuntu wagiye kumureba yari yaraye hano munsi ya gereza umuntu wagiye kumureba akimugeraho akimubwira ngo dufite umurwayi ngwino uje kudufasha gusenga acemera avuze ngo reka nogenze amapepo yamatangira kuvuga twe tumaze icumweru s'il vous plaît amapepo yamatangira kuvuga ngweme mumbabarire mumbwira ahantu ndi buje CHRISTOPHE araje 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 twicaye aho arasakuza abadayimoni barasakuza aritegura aho ageze tukamenya tutamuhamagaye kuri telefone abadayimoni bahe bavuga ngo ageze kwa Rando nyabuna ni mu ntabare ageze Sonatube nyabuna ni mu ntabare dorageze hano hafi nyabuna ni mu ntabare ngo agere muri metero nka 200 yamatangira kuvuza induru ngo ndahwereyewe yatu icumweru cyose cyashize ahayigana nyabo turasenga tukaza tumutunga za Bibiliya tukamuhagarara hejuru turahwera amaze umukozi w'Imana araza ngo agere ku marembo aravuga ngo natokesha katika jina la Yesu amadayimoni baragiye araryama arasinzira kuvugo kugeza ubu ni umudamu avyaye gatatu atuye muri Norvege ndangize ndavuga sasa banzi igihugu narakijemo ntarabyiteguye neza reka fata umwanya aje gusenga
ibi bintu ntibibaho kakajagari nakanyabake ndi umuntu wo kumara icumweru mpaye nsengera abadayimoni ntibampunge ndagenda ndasenga Imana imbwira ijambo rimwe irambwira ngo umva nkubwire ntabwo abadayimoni bazabirukanwa n'amasengesho y'umwanya munini bazabirukanwa n'imbaraga umuntu yibitsemo ntabwo imbaraga zikurimo zishoboye kwirukana abadayimoni kaje gusenga ndasenga uriya mugenzi wanje wantwaje utu tuntu n'umugabo wo kubihamya haza umuntu w'umurwayi ngo ashike ananira abantu ngo ushike gutya ngo umugere iruhande aravuga ngo tunkoreho ureka ababanda aribo bankora barimo nawe bazavuga ngo aguma abakoreho ngo aguma mukoreho ngo iwe ngo ntaco bitwaye ngo ntaca hamutwara yari kumwe n'undi muntu abadayimoni bakazavuga ngo ureka abangaba ngo badukoreho ngo wowe ngo kuratumerera nabi sawa at least reka mbabwire abadayimoni bigeze kubwira abantu bamwe bati Paulo turamuzi na Yesu turamuzi mwebwe muri bene nde reka mbabwire ntabwo isi izatwubahira ibyo tuvuga ntabwo isi izatwubahira amafaranga ntabwo isi izatwubahira ubwiza bw'ishusho isi izatwubahira imbaraga z'Imana zitubitse nico gituma tudakwiye guhora mu byambere bya Kristo ahubwo tukigira imbere banaziri bakoze b'Imana seek a new dimension Imana ibashoboze murakoze